Kan sayang? Siang iya. Oh. Ini iwak peladu Bengawan Solo, teman. Oh, 48年。48年做这个。我他不用付钱。对。真的啊？对。 Masya Allah, kan an laban senti cien kang lapan ding an 全炒，大的小的，小的，小的，小的产了。哦，先炒出来了，先炒。对，谢谢老板，谢谢。哦，你要告诉那个一打，我黑人来咖啡的好吧3000块，3000块是在宜兰买不到也是对的，宜兰lebih很贵。对。这个lo hal doi. Ini Hmm. nyonya pun naruh sini ya teman-teman, bukan saya. Jadi nggak tak lemek-lemekin. Memang seperti ini teman-teman. Ini harganya 3000 NT. Matane nemu, matane kok arep ucul, aku wedi teman-teman. Yakin aku asine wedi. Tapi harus gimana? Chào chị回来吃鱼的。哦，他要煮鸡。那昨天为什么带便当？他中午要吃啊，吃完，他早上要吃，还是中午要吃？哦，妹妹也要吃对对。昨天他有讲哦。也要刚好先起来修修他们。对呀、他在叫。那就不是。对呀、叫他回来。pakai air ya sini. Agak mengerikan. Pakai sikat ya. No, itu utuh ini. Ya, apa sih? Si Ilan apa ya? Tapi ngeri pokoknya kena tangan. Apa sih? Airnya boros yuk, dan bersih teman-teman. Karena yang kalau buku kan ngambil bayi. Kalau ini tuh lembut teksturnya, aku suka banget makan yang ini. Tambahin garam yang panas ya biar nggak lengket.
哟，你刚好这那个大的，我这小的了。现在新鲜要赶快吃了，要到什么时候？这是怎么样的分类，太太？一包一个。那个，那个肉这样插了进去就熟了，熟了啦，可以了，好了好了好了，开干了点。现在中午一半，晚上一半，不是很好吗？Nah ini jenenge madoi teman-teman. Nyonya mau sarapan iwak. Seperti kuru kabeh dimakan. Cakap lopo tak tang tiu tia. Kelipa yang kelipa iting we top tiền. 有没有熟？熟不熟？不怕不咸。怎么样？有咸不？无咸，不够咸。有咸啊，有咸，不咸。有咸无咸啦。你这样弄下来，它肉会起来嘛？有没有味道？没有啊，很香啊不。是有炒，不要加一点盐巴。不要了我带过来盐巴跟黑胡不要不椒要不要不要，柠檬，也不适合对对，喜欢吃。这个肉比较细，对对太太，怎么样讲？不粘在一起这样的，你白开油啦，太太喜欢这样。像这鱼啊，哦，它跟白带鱼的肉质差不多啦。对，比较那个软的了。哎，细细有一个比较很像什么？太像那个太买给我那个了，那个恰章就比较硬啊，家酱硬。哎，它的肉比较硬，没有这个细。太太买切一片一片，那个叫什么鱼？那个也是比较那个吞不下去的，太太。感觉到吞比较很难吞这样的，很像鸡胸肉吞不下去。哦，碎碎的，对对。这个肉比较不好。好啊，好。没有炒皮的味道。这呀，我是要去拿的。哦，感谢太太下请啦。太太很喜欢买东西。Oh, neku lah Dede, neku. Sekarang itu pagi hari. Ini video direkam tanpa mic ya teman-teman, tidak ada mic sama sekali. Jadi video ini asli. Terus saya ya belum mandi, wajah ya kumut-kumut teman-teman. Sebenarnya wajah asli saya tuh seperti ini teman-teman. Ya tapi tak terima alhamdulillah. Nenek rezeki ya tak operasi urung tak mancung oleh apa ra. Sukses isung. Ini sama nyonya aku suruh bagi-bagi. Yung 2斤是1斤的袋子，太太。啊？有全部用1斤。啊。Coba pakai plastik 1 kiloan. Ini iwak peladu Bengawan Solo teman-teman. Jadi 1 kantong 1 ikan, hati-hati ya. Jangan sampai kena tangan. Terluka nanti. Masukin freezer kayak gini teman-teman. 小的马腿也是2个，太太小的。也是1个。Oh, sudah habis pokoknya 1 kantong 1. Tapi kalau mau masak itu digoreng, dicuci lagi ya, jadi tenang aja. Tops. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota masuk. Nah, hujan-hujan ya teman-teman. Jadi ini nyonyaku mau masak untuk salon. Nyonyaku tuh suka banget masak untuk salon, masakin orang kayak gitu teman-teman. Karena kemarin kan dikasih daging sapi, jadi nyonya ingin berbalas budi seperti itu loh. Nyonya aku tuh gampang gak enak gitu.
Saya juga kayak gitu sih sebenarnya kalau dipikir-pikir teman-teman. Kalau misalkan ada yang kasih saya apa gitu, saya tuh kayak yang sungkan ya pengen balas, itu sebenarnya manusiawi dan lumrah ya. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayul Cahyo, semangat. Ini adalah baju yang itu loh teman-teman, Dior yang KW-KW itu loh teman-teman. Ini saking kualitasnya kurang bagus menurut saya. Keteknya itu suwek teman-teman. Abis tak cuci tuh keteknya suwek. Terus harus aku dondomi dulu tak jahit. Beneran. Nyonya aku tadi ngeliat pas aku jahit. Oh ada. Ini mungkin kalau di Indonesia itu 50 ribuan. Di sini 125 ribu. Tapi ya serapopo. Bisa buat ganti. Sedari tadi tuh hujan terus. Wes semua cincin siai ya dede. Duran siai dede. Ikut sausang tuh siai. Sedari pagi banget wes hujan. Datang isa cain yo meo lai. Tata macang ah. Oh. So tai tai Amea 东方一老板娘，她姐姐4个人。嘿，你太太没有来？哦，Wan Lu Ai yang boleh来。哦。Oh, hari ini nanti tamunya cuma mbokku sama mbokku, ibu salon, karyawan salon sama kakak ibu salon, 4 orang. Nyonya aku masak dikit aja tadi. Pao pao li mian bisa anjen. 不要随便便放。这个要不要加辣椒？哦，我吃好了，不要加。哦。Hujannya tuh kayak gini loh. Kuah itu sawi asin lah, kok dang meo. Sawi asin sama ini ya teman-teman, angsa sama daging ayam. Kayak gini, seperti ini. Oh, aman-aman lah ya. 很贵了，我买了将近1000块了，小姐。80块，一斤80。一斤80哎。对啊。去年才50哎。嗯。我一斤我是。去年我买那个。武汉肺炎最严重那个了，算到200多块。对啊，所以不要浪费呀啊。随便天天拿多少也随便，我的意思比较香。没有，不会，东西放刚好就好。嗯。不要说有的就是有的一直用到的没有。那以前你有没有记得？后来我们船头一大堆什么都可惜放到烂掉，有没有记得？卖100斤那个。那现在不会的啦。以前卖100斤、20斤都什么都有切身，后来放到烂掉，烂掉的时候都丢掉，那么可惜。什么都不要太多，不要太多，这个现在不好吃，以前好好吃。不是他的时间了，不是他的时间了，没有脆脆。蛮可惜的，蛮可惜。它已经很新鲜的啦，昨天才买的，对不对？哦。那个。等下晚上吃不完给阿妹吃。我洗好了啊。对呀。我下去。加盐巴了不能洗啊。这个香油，它这都没有香油。香油。那老。这个就要炒熟了，这个牛肉跟猪肉不一样。哦，要盖起来一下，加米酒一点点。有加米酒了。哦。一点点。
不要盖起来一下，不用。超大了，太太。这样锅子怎么样不全部都不是黑，这也黑啊，全部都让它超大这样。哦，它的水不要，对对，我昨天也压下去。这样也很快哦，太太，不很久哦。我这个肉不是牛肉啊，要熟啊。来呀，但是也很久啊，哎，也很快啊，不用很久啊。不用啊。对呀，但是涮也很快，不久。这样熟啊，太太。不用盖起来。它里面有没有热？肉有熟了啊。有没有热？它里面还嫩嫩，淋淋。再放一点味精。哦，放一点味精哦，味精比较甜，比较甜。不好吃。有很多人说是猪肉不用加味精没有关系，乱讲吧。因为猪肉很好吃啊。最好吃的肉是猪肉，不加味精无所谓。我晚上要溜的对。有你给我吃啊。啊，有鱼有菜，晚上不用煮。这样可以吃啊。放这里太太比较好带。这个甘蔗，这个也可以吃，可以当碗。你看橄榄油放到一点点就不这么多。Nah, seperti ini ya. 好像漂亮吗？有梨有红这样Tete. Tete也有一个辣椒。Seperti ini. Kita tutup. Nah, kita rendam pakai air ya. Ini nek basa Jawane ben beluduk, teman-teman. Nanti nyucinya ben gampang. Gue bau suwe bisa hasil. 我们现在要走，放过去了。现在几点了？ 11点半。11点半刚刚好啊，他们吃饭。他们12点才有吃，你这个就帮他拿锅子给他倒下去。Lumayan beres ya. Nah, kita nganterin makanan ke salon. Seperti ini. Ayo, selesai. Oh, 准备了。这个要加热了，太太。要加热啊？酸菜汤。冷掉了。这个嘞？那个是菜心炒猪肉。开心炒猪肉。不用加热。加热不好吃。冷掉。温温的啦。啊？那个后来我跟我讲说，我跟我小叔100万，所以考虑要了。对，它要加热。没有啦，我摸到是100万。来，卖便当。我炒饭，加那个红红那个叫什么来着？萝卜，不是，还有一个猪肉。还有一个汤，薏仁汤、素锦汤。咱们喜欢吃这个。
早饭加那个啦，胡椒，火腿，火腿，火腿炒饭。火腿美炒国人喜欢吃火腿炒饭。哦，眼睛，等一下回来我再来拿。这个身边全部在拿。等一下放在这里。我里面塞，我来讲爱蛋的啦，用外蛋，所以营造力最大。这个坐到中正纪念堂3号出口，那个中正纪念堂3号出口，那一种我下次买饭到。好。拿了没？我拿。硬老板。有一点点。对啊，牛肉有硬硬的，对对。还可以的。对呀，买新特色。Nah ini bagus-bagus ya. Nah, lihat emas. Ini dari cincin, kalung, semua ada ya. Seperti ini bagus-bagus. 太太为什么没有卖啥的？啊？太太不是卖啥的？他现在他不收了，哦，他要收金子了。金子是什么意思？你骂啦？你嘛？他这个是18K。哦哦，48年。 48年做这个东西。哦，谢谢。哦，做好。了48年了，是老店，永和最老的店。永和最老的店。以后如果有建在这里。老板娘小姐的时候到现在好不好？哦。以后卖这个有钱的是。啊，来，我跟你讲，卖有钱能钱咧，有钱的才袂卖这个，是他买出来。系啦，你老咧，看你有要用这地咧，爱就地去地掉啦，啊，即个拢都选过啦，拢都选过。一直掉，一直掉了。啊，这小可歪歪，我拢选过。无目，敢无目睭？安尼吼，你就袂去，袂去摕着安就袂。 Keren banget sih Laban. Mau lihat. Tuh是钱，下一家。去哪里，老板？对呀，没有钱。哦，那我们看在这里很小哦。Keren banget Xiaomi. 猫咪是里面是猫咪，看一下。Oh, sayurannya cantik banget. Teng. 这就好。150还的吧？好。反正你就当天来嘛。啊，对啊，没错，礼拜天都快点出来，礼拜六、礼拜天怕说。给我啥了，老板？啊，谢谢。这样啊。看像这样一点点，因为我有不够啊，所以我要买这个自己回家再杀。我们用地价。生意最好。对呀，厉害。都跟他买。好了啦，不要卖啦，冰箱都还有一堆菜，对不对？哦，漂亮，大理。7楼上有没有开门，太太？哎，太太，你好，老板。你好。我是他的外劳啦，外劳。看起来很漂亮。哎呀，没有，不对。往这里看你会。哪个雷开那个了？太，老板娘好啊。
嗯，对啊，我知道，老板娘很好。这个是老店，对对。哎，我你来知哈。本来我阿妈都常常说，这个是酱是最厉害，这个是在这里。这样。啊，你请怎么请你啊？请4年5年啊吧。6年，快6年，老板。快6年，还没回去。还没。哎，不行呢，看很像我们这边的。哦，很快哦，是1分钟，妈小老板好厉害。付钱，太太。付钱，不要忘记。老板老板娘说我们都是老他的老板。哦，他不用付钱。对。真的啊。对。Masya Allah, kan an laban, senti cien kang, laban平安。哦，老板，感谢你，老板。拜拜。要砸不？哎呀，那哎呀去哪里？老板了，老板你好，老板。辛苦老板。哦。你要买什么？仙草。仙草，大的小的？小的。小的产了。哦，仙草出来了，仙草。对，谢谢老板，谢谢。哦，你要告诉那个一长。哦，仙草出来了。好吃，好吃。好吃的，我们家的很好吃。2块豆。一长你会后悔的。对，真的。对，真的会后悔。他还想来台湾。不应该回去的。对。多少？49。多少钱？20块。好便宜啊，便宜。哎，好便宜，25印尼币啊。对。来202，这边202。beli ininya. 202。谢谢。Nah, pasarnya seperti ini ya hari ini. Oh, luar biasa, hujannya deras banget. Ting.下一代的，不知道啊。真的是回家哦，他今天虾子怎么那么？那我们的家里还没煮。不是啊，我要买去用诶。不是，虾子是有新鲜，要赶快煮。以后有啦，是这样不可能关门。没有，他今天好像可以。今天的菜都是漂亮哦，好漂亮。漂亮。老板娘在sana。天天都漂亮。对呀。好了，回家吗？不卖吗？我也不晓得。不要卖了，我们冰箱还很多。冰箱还有。现在下雨不好。还那个蛇要不要？不要了，这我煮了太太也不敢吃。我怎么不敢吃？2个那个，他们也不敢吃。我们吃完了，这个很好吃。好了，随便要吃一口。啊，你要下去炸还是？我们菜了还很多，菜要吃完一下再买，比较新鲜。什么时候要煮？好了，回家了。太太要卖啊，太太。2个，买2个。来了。一个晚上嘛，让它泡着，泡着它明天，如果你早上做，晚上就可以买1个啦，买1个。好啊。晚上做。买1个，对，也可以了，煎一煎。1个，还是2个？ 1个刚刚好。开起来，这张模式。这个给来模式。你看看，你看我们这个好啊，25块。Oh, 25 块. Nah, ini murpei ya. Murpei ini cantik sah. Bersama sayur-sayuran. 我不知道，我听不懂。很漂亮。我们炒那个。它的根比较大，这个漂亮。好像太多吧，会不会？空心菜炒起来没有多少啊。哎，这边话的，我要这两件子的53啊，93块。我给太太80块，应该给她100块，老板不要80块。钱就小气，哎呀，我要笑哎。我都好笑。应该是100块，老板给他80块。100啊！啊，你看，漂
了就无去，啊100块，菜头啊，哎呀，空心菜炒起来没有多少，比较少。你若爱吃，咱讲无要紧；爱若不爱吃，菜不要买。哎，你爱吃哦。真巧的啦，世界无地搁找啊啦。不是我的意思，冰箱还很多。多哈，69，百四。我不能卖它太贵，他是我的好朋友。哦，是。太贵他就不要来。他每天都来看他。对呀。说不卖也卖，老板。不好意思，来，谢谢。盐水提2支啊！你看这盐水2支啊！要煮菜老汤无盐水。啊，这么好，老板呢？是。嘿，菜椒会鲜。Kita mengikuti nyonya belanja ya. Katanya orang belanja ya belanja terus. Sing. 要买虾子吗？有。要买虾吗？有，我们冷冻还有。迄个你啊，等下就甲我配虾仁最好啊。好。有啊蛋，这掠迄阿春啊，做面迄个啊，因人掠转来，做面掠转来，甲我配一堆啊，106，咱100块。对。对啊，我虾仁来炒这就好啊，换吃。换吃。哎呦。